بله تماشاوان هێژا پەیوەندیان ناوبەینا ترکیە و سووریەدا ئەم دەرباسی دووسەلدۆرف دبن ئەحمەد عەلیش ڕۆڤەکاری سیاسی میوانی منە سلااف بۆتە کەکەی ئەحمەد کەکە ئەحمەد الوەتەن بەلااف کردە مەدیا نزیکی حکوومەتا سووریێ دبێژەک و ڕێکەفتن ناوبەینا ئەنقەرە و شامیدا هاتیەکردن گەفین مەزن لە پێش ڕۆژاوایی کوردستانی ئێک و ڕوو ددن دبێژەک و پەکەکە ji bo her du aliyan matirsiya xeter e. Ez nirxandina te bigirim divê derbarê. Êvar baş û silav û rêz ji we tewar e. Ji gelê Kurd û sersala nû li gelê Kurd sersalek azad bi û serkeftî bi û sala 2023 sala fereceyê ne we got ev tiştê got ana tê geranin. Di her halî de di navbeniya Tirkî û Sûriyê tevî desthilata Tirkî dixwaze bi lez sefhek nû bi rejîma Beşar el-Esed re veke ji bo bêtirî sedem ew krîza got di hundirê Tirkî de li pêşiya helbijartinê meha şeşa 2023 de. Ev yek yani sedema serekeye ji leza Erdogan û taybet got nêzîkî 3 milyon û nîv penaberên Sûrî di erdê Tirkî de ye givaşek mezin fişarek mezin li ser Erdogan dike got nikare vê krîzê azad bike. Çend cara hewl da diriya leşkerî de diriya darê zorê de nikarîbû pêk bîne û pir bitirse. Ji alîkî din Rusya xwe jî di givaşê de ye di şerê xwe bi Ukrayna gelek têkçûyî ye dixwaze Tirkiye li kêla xwe bisekine tevî got Tirkiye em bêjin endamê di NATO de yani ev gavekî mezin e bi dijî NATO jî aliyê em bêjin Putin got helîfek wanî muhim wek Tirkiye li kêla xwe sekinandî. Tevî Rusya jê re gelekî ne muhim ne milletê Sûrî û ne Kurd û metirsiya Tirka û ya Sûriya nîzamê Sûrî her du mitefeqin ser dijîtiya Kurda û îdara got çêkirin. Yani li wê de digên hev û Rusya jî jê re ne muhim e bi qedir got her du aliya bi xwe bigirê de. Lê em dibînin hêzên hemaheng serserê wê û serpirştiya Amerîka qebûl nake vêne û şans li pêşiya vê nêzîkbûnê gelek kêm e. Belê em ê werin wan pirsankekê Ehmed Nuha ev tiştê ku derketiye ku elwatan belav kiriye medya hikûmeta Sûriyê rewşa opozisyonê çawa çê dibe opozisyona Sûriyê ku Tirkiye piştgiriya wê kiriye bi salan û navenda wan jî li Tirkiye dê rewşa wan çawa be. Bêguman e yani swarê hespê xerîb peya ye. Wextê got li ser hespekî got Erdogan ji wan fesilandî û kirasê exwana li wan kiriye û divê ser kêfa Erdogan bimeşin taliya talî wê tazî bimînin bê kiras û bê ew. Rewşa wan gelek xerab e û berî ana çendakî yani ev pirs ji me hat kirin ser kanalê we yê hêja min got başirî ew yani gav ew got bên ba Kurda û pirsgirêka Kurdî qebûl bikin û destê xwe têxin destê hev û erdek fireh destê Kurda de ye
وبيشقرتيا هذه النابنتوي سرسري بأمريكا إيرو تي مستقبلي بشار الأسد سوري دي نماي يكي تكشوي دو نابير بايدن أمذكر قانون كبتاغون يعني مجرمة مخدرات نمرايك دعالمة صالح كاك جمال بشار الأسد كبتاغوني صالح 6 مليار دولار فروش صالح ده أب جريمة كيكي أحمد نها دفرين كون هاد بن كنترولات تركيا دنا تركيا دي قوتنقو تركيا دي جوان جهان فكشة حكومة سوري رجيم سوري دي كنترولا خلبر جيب كم قالوا أفيك شما ترسي جبو وان دفرين كردي درستك كونها دبن كنترولا روسيا دنا أول يعني روسيا دي ريب دكو رژیم وره و ریوبری الویدری نمینی ریوبری یا خسر فکرات چیه؟ بله دسری ده ابریبری هفبند هزن نابنتوی و هما هنگا گو هید سرپرشتیا امریکا تکسی في هما هنگا نابنتوي دي سوري دي دوس تنا جغيري في إدارة بيب ونممكن أمريكا دجي السوري بقرة ونفوذ إخوال ويدكي بيش خبيل جبرقو پر مهم سوريا درجلاتا نابين ده و يعني جي فرنسا يكيكا أوروبا پر مهمة مثلا دجي ناقرة يعني كيلو كرد محتاج وانا أو جي محتاج كردان وفي إدارين بهب كريداي مصالح يعني قال لك بهب كريداي وهبدو تكملي وجبابي في نظام سوري قونيسي كي شرقاتي وهرميب وهروها أردوغان روسيا جي نوير نويرج بروانا برغو أزمانه کو منطقة ما ركباي أم بيجي مجلاتي فراتي دستي هزن تسوي غربي ده كس نويره نزيك باشا كيكي أحمد نها تركيا وكي ولاتكي أندامينات وكي ولاتكي كو حف بيماني أمريكا بالسلام في راستي نزاني شاوك هتناف سيناريو كي وسادة نرخاندنا تبي بلي پر باش زانه لي أو فكرة شوفيني يه بان تركيزمي ويه كماليستي زاد إسلام السياسي ياغو أردوغاني جاد مسينه هر دو فكر بهفره والقاس ديجي كردانه قد هيلقو وصلاخوا وندابك وتوازنا تركي دولة كله مزن مهم وندابوي توازنا ويد سنة سنة جبر في ترسا برسا كرد جبرقو كرد تركي ده زيدي سيه صدينن كل صدي ملت تركي كردن سبي إدارات فيدرالي السوري تشيبو ياكل باشوري كردستان تشيبو ونظام إيران يجب عليه حرفاتنا ترى وفيدرالي كلور تشيبو ديفاكتو تركيا لكردستان باكور والورسي فيدرالي تشيبو عقليتها يا تركي فينا قبول ناكر وسرسري وأردوغان ومهبة فلفايوي حتى معارضاوي قبل فيجا أب فوبيا البات تركا مصيبات تركا ترك برولو يرو توازنا خوندك وخطة الراس دوري وك نجي بركوان تركاية يرو وفي سياسة ناتو ماشي أنجو كيكي أحمد أفري كفتن ياكو
ئامادەکاری شێراهاتیە کردن ترکیە گەلک حەول داکو لەگەل سووریە ئەف دانوستاندن چێ بن ئەنجامین vê rêkeftinê ev xalên got li hev û dûkirine di pratîkê de dê derbasî jiyanî nebin gelek zehmet yani bigêre keftine bi derbekêre nabeniya herdû aliya gelek tiştê xilafê mezin henin yani Sûriya bixwe şert û mercê wê yek jê ji ê sereke got divê leşkerê Tirkî ji hemû xakê Sûrî derkevin divê wan muarada û opozisyona Sûrî wana teslîm bike teslîmî wê bikin û divê yani îşê xwe bi karê hundirî Sûrî neynin û bi aynel wext jî Beşar el-Esed danû sendinê wê bi CHP re heye bi muarada re heye û soz danin wan got rajin Erdogan û ji wir de eleqeta veke di hundirê vê halê de şertê Sûriya ser wê Tirk jî gelek şertê wê tecîzî heye divê tu bi wir şer bike jî îdara zatî ya got Amerîkî Sûrî nevêrê nêzik Tirk bi xwe nevêrê nêzik ev jî nemumkin e têkeve jiyanê de belê ji ber wilo bîr û baweriya bide Kemal yani teqrîben mustehîl e encam ne سپاسیات دکم که احمد علی شروعکاری سیاسی ji Düsseldorf Almanya gelme